Encwadini yaMateyu sahluko 7 verse kusuka verse 24 bese kuba ngomaKorinte ekuqala sahluko 3 verse 10 na verse 11. Ngakho-ke wonke umuntu lovala amavi ami awende ufanana nendvodza lehlakaniphile leyakha indlu yayo etikwelidvala. Yes, awuchubekele up to 27. Kwase kuna imvula imifula yagcwala nemimoya yahusha yetama kuyiphephula lendlu, kodwa ayizange iwe ngoba yayakhelwe esisekelweni lesasilidvala. Lo lovala amavi ami angawendi ufanana nendvodza lesilima leyakha indlu yayo esihlabathini. Kwase kuna imvula imifula yagcwala nemimoya yahusha yayiphephula lendlu, yaze yawa, maye kwaba kukhulu lokho kuwa kwayo. Yeah. Le tindlu leti tihlaselwa yinto lefana nako, yimimoya, imvula, tikhukhula, konke kuhlasela le tindlu ngekufanana, kepha umphumela awufanani. Umphumela awufanani. Bani bangagula baphathwe sisu bongu-2, lo munye ungamva cuma kakhulu, lo munye umve nje but lo munye akhala memede. Lokwendekako emhlabeni siyafanana, cishe sonke siyahlaseleka. Sonke siyahlaseleka. Ekuphileni khona labanye lo babona ngazi ukuthi hayi cha uyahlona ukuphila kahle man. Ukuphila kahle. Ubone kumbe noma bahamba basusela nematshe endleleni. Mabafika emotweni bavulela netivalo. Mabanatha banathisane. Uthi hayi cha baphila kahle. But wonke umuntu unesitha empilweni. Wonke umuntu kukhona lokumhlaselako empilweni. Leni ke sitawubona kakhulu ngekufunza imibhalo ukuthi kukhona lo lokwentiwa uNkulunkulu empilweni yethu. Ngiko exactly lokhu lengingasho nje ke nyalo ngisakhumbula ukuthi lokwentiwa ngemfanekiso kaNkulunkulu. Ngicabanga singiladi inkinga ticala khona. Ngoba lo mubi akafuni nje lo lokubukeka kunelufuto lwaNkulunkulu. Lo futo lo. So na Adam na Eva benela kuvuma kuphambana naNkulunkulu waseyabayekela Sathane. Asiva ngesikhathi sebagcoka emacembe ukuthi hayi wachubeka yini. Ngesikhathi sekuphazame lo lufuto lwaNkulunkulu wabe seyabayekela. So lo munye umzalwana ngathi yes engaphumula kuSathane. Ngane ngilothi sowamlalela. That's the only time la uphumula khona. As long usabambe lifuto laNkulunkulu ngeke ahlala ngakuhlasela. So mawuhlaselwa banako lokujabula at least kusabonakala ukuthi awukafuthi Sathane. So lo futhi eNkulunkulu. Kuhlasela kusho lokho nje. Masifunza ke livi lenkosi lisitshela indzaba lenkolo lengifuna ukuthi sendele sisekelo sayo esingisini bengithe anchor your faith on proper foundation. Ngithemba ngomsha kahle mangithi simisa kukholwa kwakho esisekelweni lesingiso. Esisekelweni lesingiso. Ngoba lethi sekelo tiyanyakatiswa. Lokunyakatiswa kwethi sekelo akukaconzi kudestroya impilo yethu. Kuconze kukhomba ukuthi impilo yethu yakhele kuphi.
kuconze kukhomba ukuthi impilo yethu yakhele kuphi. So sithola ke lo mfanekiso la usho uJesu ngalabantu lababili lelithi iBhayibheli bakha, lo munye naye wakha kepha wakhela esihlabathini. Sitawuhambe sibuke isisekelo sosihlabathi ngoba khona tinto letifanana nesisekelo kepha athi siso sisekelo. Mina nje ngingumfundisi, labanye bangangithatha bangende isisekelo kana ngisiso sisekelo, ngikhuluma ngesisekelo. So wakhela kulomuntu lo sembi kwakho utawumangala makuchamuka imimoya noma unesithombe sakhe ube bathe ugijima naso wehla wenyuka ucosha amadimoni, ukhanza ukuthi vele ushayeka phasi. Why? Because awakhele esisekelweni lesingisona sona, awakhele esisekelweni lesingisona khona. So tiyanyakatiswa ke tisekelo leli tiyanyakatiswa kakhulu kuze kuthi sisekelo lesimile. Kubase Efesu sahluko 6 verse 13 khuluma ukuthi senifeze konke nime. Yeah, so lokukhulu ke akusiko lokuthi wenda lokunganani, lokukhulu ngilokuthi are you still standing? So lumile ngoba le mimoya iyashaya. So lokukhulu wena sale ungasacapheli kakhulu lokuthi ungashaywa ngile moya, salicaphela ukuthi solo umile yini isashaya le moya. Solo ligama lenkosi lingiyo yini incaba, solo uphephela khona yini ngoba le mimoya bazalwane iyashaya futhi tawushaya. Jesu ke uyasitshela ukuthi uyathi ungakhona kuuma umise sisekelo. Sisekelo sitakumisa. Mangifundza ke ngisabuka lenzaba yekuhlengwa redemption lesiyicalile, ngikhanzela ukuthi liBhayibheli likhuluma ngekuthi lenzaba le yaba khona umhlaba ungakasekelwa. Lenzaba yensinziso yahlelwa umhlaba ungakasekelwa. Encwadini yaGenesis mawufunza sahluko 1, uNkulunkulu wembula indzaba yokuthi umhlaba kudalwe kanjani. Kwendekeni uletha nje sithombe, kepha kahle kude umuntu bekakhona wabona ukuthi kudalwa kanjani, wasuyabhala kude bekakhona kude. Ngoba umuntu size simbona emcabangweni waNkulunkulu masifunza Genesis 1 verse 26, 27, 28. Kanzi phela sekwendekile kuGenesis 1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. So kusethu umuntu lapho. So kude bekahleta abuka ukuthi ngelanga lekucala udala nayo uNkulunkulu. But lokho uNkulunkulu wakuletha ngesambulo, wamgwabulela Mose wabona wasese uyabhala. Wasuyabhala. So lokho ke lesifunza ngako indzaba yekuhlengwa, indzaba yensinziso lisitshela ke iBhayibheli ukuthi kwendeka before umhlaba usekelo. Kusho lento lena lenzaba inzala kwasho bazalwane bale la ngake ngagijima khona. Bathi inzaba lenzala le, bathi inzaba lenzala. So inzaba lenzala ke lena bazalwane ake sesibuke nje kuba seFilipi sahluko 2 kuthi kumele si attend kanjani lenzaba le. Kulo maKorinte ekucala sahluko 3 la nifake umuno khona lithi ngemsa waNkulunkulu lengiuphiwe na njengachwephesha wetekwakha ngabeka sisekelo sendlu
lomnye wakhe etikwaso, kodwa kube ngilo naloyo acaphelisise kahle ukuthi wakhela njani etikwaso, acaphelisise ngobe kude lo munye lo ngabuye abekele esinye isisekelo ngaphandle kwaleso lesibekiwe lesingu Jesu Kristu. Ngicela sinake nje leli gama lesisekelo liyavela directly and implied, leli gama lesisekelo. Paula uthi sisekelo sasibeka, nine seniyakha nakhela esisekelweni, nakhela esisekelweni, nakhela esisekelweni. La kwase Philip ke sakha kanjani kulesisekelo? Philip 2 verse 12 uthini? Bathandzeka kubami, benilalele ngetikhathi tonke kungasiko nangikhona kuphela, kodwa kakhulu manje nangingekho. Ngawo ke fezani kusinzisa kwenu ngekwesaba nangekuthuthumela. Yeah. Fezani kusinziswa kwenu. Kanjani? Ngekwesaba nangethuthumela. Yeah. Ngekwesaba nangethuthumela. KuPetro ekuqala sahluko 1 verse 10. Khumbula, fezani insinziso yenu ngekwesaba nangekuthuthumela. Leni ngiyo lensinziso lababeyifuna baprofeti. Yeah. Baprofeti ngesikhathi bakhuluma abathunywa uNkulunkulu. Bakhuluma ngemsinzisi, bakhuluma ngemhlengilotako. LiBhayibheli lithi babeyifuna nabo bebafisa kwathi ukuthi hawu kanzi kwenteka nini lento ngoba sengikhulumile ngayo uNkulunkulu, ungembulele lelikhethini. So uNkulunkulu uyabagalujisa, ubasusa emlandweni, ubafaka before history began. La sithe khona umlandvo wakhona, ubafaka khona baprofeti bakhuluma ngemhlengi lo wafa. Lithi ke liBhayibheli bebayifuna lento, bebayifuna ukuthi njengoba kukhulunywa ngeliplane layo ngale liwela kuphi, when is this plan going to be real? Babeyifuna bese lithi baphenyisisa ngayo, baphenyisisa ngayo, baphenyisisa ngayo. Makhona into lenginicela ngebele benkosi ukuthi niphenyisise ngayo insinziso yakho. Niyangiva bazalwane? Ake nje ube busy ngensinziso yakho, kuze ukuthi lo mubi angakutsheli ukuthi utelutho kani kumbe ngilokuthi awati lutho. Niyabona bazalwane, lithi ningamniki isathane emathuba. Masingakwati lokhu lesinako lo mubi utasathe ama-chance, utasathe ama-chance lo mubi. Mangaba sati ukuthi sinani, masingadi ukuthi siphetheni. Imnanzi lengoma lethi siphethe madoda, siphethe kabi, isho njalo ikhona ingoma lisho njalo. Yeah. Imnanzi angithi. But kuyendeka uyihlabele ube ungakaphathi lutho, ushona uvumbuka nayo. Kube umuntu angakumisa athi awungitshela uphetheni. Yini le kuleli gaba? Khanze ukuthi asadi. The enemy takes advantage of us. Ngiko kunanaba bathandekayo, nami ngaba nato hlobo lebethamba lawo ma-class alabathandekayo. Bafike bathathe advantage, bafike basithathe ema-chance kumbe ikakhulu ngekuthi siyati but asati. Bathi Jesu angithi uyabuya, uthi yebo manje uthi uyaphezulwini. Uthi yebo lento yakho isangene. Uyezulwini noma kubuya Jesu emhlabeni. Nawe bese kuthi ngci, kuthi ngidawuthini
ndawo sezungezulwini emhlabeni kuthi ngci. Ngibanje lo wagcina kwata lapho bazalwane. Ngoba ugcina ukwata uthi anginenza abanamsebenzi uyangenyanyisa yabona bese ungicosha kanjalo. Why? Ngoba ungadi leliciniso ngalo Jesu wakho lokholwa nguye. Kumele silade liciniso bazalwane. Makathi ngiyezulwini ngiyesilophelele. Makathi Jesu temhlabeni ngithi 100% uyeta vele. Konke lokusho kuwe kunene correct. Kusembhalweni. Konke kusembhalweni. Mabathi pho uyapha ezulwini. Uthi ngiya la kusho verse khona, kusho lona uthi ngiya khona. No stress. No stress. And waba nalesibinzi lesikhomba uyathi uyayathi leliciniso. Kwasho ingoma yakatheni athi mshaya ngevesi akanamandla uSathane. Uyamva sakavalelisa masinyane. Ngoba nawe umnike iliciniso lesembhalweni. Hayi lokucabangako. Hayi lokucabangako. Lithi ke laba prophet baphenyisisa ngayo. Bahlupheka ngayo bathi khandla ngayo. Ake sithi khandle ngensinziso yethu bazalwane. Astikhandle ngensinziso yethu. Yabo makufika lo letifo letisihlasele kufika bo COVID. Yeyi bekuphenywa ngaleyo ndzaba leyo. Kuphenywa ubona sekusendiwe swase kukuphatha kanjena ubovikela kanjena ubona tha gomo ubona tha yaye makhatha laphuma kuleti khathi leto tifutho sonke saba netindlu tagucuka kwaba tindumba ngoba bekolashana lemakhaya bani baphenyisisa ake sesiphenye ngana insinziso yethu. Bazalwane lithi laba prophet abazange nje ba profeta bathi emva kokuba sebaprofetile bahamba bayophenya ngalento. Kuthi lento lena yini lena? Kani yini le? I think lengoma nje bekumele kube ngilesi introduceako kahle kahle. Noma ngingeva kahle mathi kanti yini engayithola. Ngayithola ehlani nama ngikwati ke. But kukhona lekumele sikuphenyisise bazalwane. Lithi ba prophet baphenyisisa ngayo. Babe profeta ngemusa. Lebenda uphiwa wona. Moya wa Kristu abesavele asebenda kubo. Moya wabani? Wa Kristu kanti Kristu abese ngefiki. Kepha moya besavela asebenda kubo. Uyayibona i-connecting yethu. Nathi sina moya wa Kristu labe banawo. Kusho ukuthi le tindo nathi singadadi ngoba bona batati tiseta. Sine sesingadadi setendeka. Singadadi emuva. Baphenyisisa bathi ngamoya abesebenda akhombisa tinhlupheko lebethitha kwehlela Kristu waphinzwa wabakhombisa nebukhosi lobe bebutawulandzela leto tinhlupheko babehlolisisa. Niyaweva lamagama lagcizelelako. Babehlolisisa ukuthi kuyakwendeka nini lokho nekuthi kuyakwendeka kanjani. Ake sihluphe ngalokukholwa kwethu kutakwendekani la njengalomkholwa kuJesu kutakwendekani. Kutakwendeka nini? Basethi khathi egcina siyabona nje na iRussia neUkraine yabona Israel nabo bamhlasela. Ake sesijula jule. Ake ngiloyo athi ngijulise inkosi kunayindzaba nayo. Angifuni kubuka tinto on the surface. Ngifuna kubona tinto ngalokujulile. Lithi bona bembulelwa ukuthi ti propheto tabo tati ngakacondzani nabo tati icondzene nani. Makabongwe Jesu.
kunetintfo letacondzana nathi, tacondzana nesikhathi sakho. Kwathiwa lokhu kutawukwendeka mase kuna Miriam emhlabeni. Ngibani Miriam? Kuba bekhona ngasothi go deeper pastor. Kwathiwa lokhu kuyakwendeka ngesikhathi sabo boy. Ukhona boy. Lokhu kuyakwendeka. Uyabona kubekelwa tinto kubekelwe nje wena kuze kutakwendeka ngesikhathi sakho kude lutakuthinza. Kubekelwe wena. What an honor bazalwane. Kubekelwa. But kuba lihlazwana mangabe lolobekelwe kona ungasakuvuli ukuthi kunani. Lithi letintfo tati ngacondzana nabo, taticondzene nani njengobe babekhuluma ngaloko nani lesenikuve ngalabo labanishumayela livangeli ngamoya longcwele lophuma ezulwini. Awuve nangumusho wekugcina mangabe ngimusho. Ngisho netingilosi tiyafisa ukuthi ibona letintfo. Tingilosi tifisa kubona letintfo letabekelwa thine. Lena ke kubasefeso lithi work out your salvation. Lithi isebente lensinziso yakho. Ngoba kusho into lenkulu. Ma ungasebenzi ke insinziso yakho Satan takusebenzisa. Utawusebenza emadimoni. Utawugijimiswa ngulomubi adlale ngawe. Leni ma ungasebenzi into uNkulunkulu lathi ayisebenze. Kusho ukuthi uma besingakhuluma ngetingilosi, mangabe kukhona incwadi lebhalwe ngensinziso, uma besingake sicabange nje ngemabomo, angicabanga sithi yafunza. Kepha mangabe besingacabanga ngetingilosi ukuthi tibhizi ngani, bengingacabanga ukuthi tibhizi ngekufunza ngensinziso ngoba lithi nato tiyafisa ukutibona letinto. Tiyafisa ukutibona letinto. Mangabe tifunza iBhayibheli tiqale kuGenesis tiyibuke lensinziso tiyibuke nami ngikhona la ngibathe ngiyacala lapha lenzaba yensinziso ye-redemption ngiyayicala la ngibuyele emuva ngiphinze ngithi ngiyayicala la ngiphinze ngibuyele emuva nyalo ngithe ngiyayibuka ngayibona ukuthi hayi man lenzaba ayikhona lapha kuGenesis sahluko 3 solo ngibuyele emuva njalo ngiphenya into tingilosi nato letifisa kuyibona letinto letembulwa ngamoya waNkulunkulu. Ngamoya waNkulunkulu. Mangabe ke siphenya sifuna letinto bese sakhela kuto lukholo lwethu. Konke lokunye lokutawuchamuka lokutaba ngimimoya we shall not be moved. Ngeke sinyakatiswe bazalwane. Hayi ukuthi ngeke tinto tifike but ngeke sinyakatiswe. Insinziso yethu siyisebende ngekuthuthumela. Kunesimanga encwadini yamaHebheru sahluko 11 verse 34. maHebheru sahluko 11 verse 34 uthini? Bacima emandla emlilo. 39 sorry. Yes. Bonke laba bemukeleka ngekukholwa kwabo. Kodwa abazange bakwemukele labe bathenjiswe kona. Bemukela ngani? Ngekukholwa kwabo. Abakwemukelanga labe bathenjiswe kona. Kusho ukuthi ukukholwa kwethu akusimiswa ukuthi tethembiso taNkulunkulu siyatithola. Ukukholwa kwethu akusimiswa ukuthi imithandazo yethu iyaphendvulwa. Ukukholwa kwethu kusimiswa ukuthi sakhele esisekelweni lesingisona sona. Sakhele esisekelweni lesingisona sona.
lisitshela ukuthi laba azange bakuthole lokhu bebakholelwa ukuthi kutawukwendeka empilweni tabo, but azange bajike eqinisweni lekuthi Jesu ungumsindisi, Jesu uyinkosi. Azange bajike kuloko, azange bajike kuloko. Thine bazalwane sisethubeni lelingcono kakhulu kunetingilosi. Tingilosi tinemandla, angels are powerful, but kukhona letingenako lesinako thine. Khona letingenako thine sinako kepha. Tingilosi tadalwa uNkulunkulu. Full stop. Tiyamathi uNkulunkulu ukuthi ngumdali kuphela. Sineke sinaloku sinekwesibili. Sine sathi ukuthi ungumdali wethu, sathi ukuthi ungumsindisi wethu. Simanga ukuthi ngesikhathi umuntu awe ensimini yase-Eden, Sathane bese kawile. Ngoba nguye lo weta wadukisa umuntu, angithi siyakhumbula kami. So Sathane bese kawile. Wawa futhi netigitsigitsi tetingilozi 1/3. Tigitsigitsi tetingilozi lawa nato Sathane. Kepha kude nalinye ilanga la siva khona uNkulunkulu athi wotani kimi ninetingilozi lenikhathele nalenisindwa ngokundaniphumuda. Kude lo shumayela tingilozi. Kude ingadi yetingilozi. Igazi lemhlatshelo yonke yabaJuda. Hayi yetingilozi. Uyambona umuntu ukuthi vele uhlotshana thide. Nangesikhathi uNkulunkulu sekadalile kuzubone lokuthi yini kube mcoka lokuhlengwa. Ngesikhathi uNkulunkulu sekadale konke, ekugcineni wasudala abantu, wadala umuntu. Wadala umuntu. Kusho ukuthi konke kudalelwe bani? Lolo chamuka ekugcineni sekukhona konke. Sekukhona konke. Mangabe sihle sibuka angathi kahle kumbe ngangiyaphosisa mangingabekisa kumbe ngaba ngibekisi kahle mangingabekisa ngalamanye amave, kepha ngoba ngicabanga ukuthi la khaya siyaye sibona bone noma uyabukela ku TV uyabona kasomhlolo mangabe kubuthenwe nje kunembuthano lomkhulu la kutaba nenkosi khona ngubani lo fike ekugcineni sesihlethi sonke inkosi. Ngibani ungathini mawungakhanza inkosi ifike nga9 kanti umcimbi uqala nga11. Kanze inkosi seyihleti nga9 seyinimele. Kumbe ungabona lo ukuthi hayi akusiyo inkosi, ungaqala lapho ukuthi hayi akusiyo inkosi. Ngoba inkosi ngiyo lefika sesihlethi sonke. Mawufika la emhlabeni wafikisa kwenkosi. Wakhanza konke sekukhona. Amen. Wakhanza tilwane setimacha. Wakhanza kudla sekubekiwe. Kwase kuthiwa give it a name. Nkosi yami, kwathiwa awutishwe mabito ato. Kwathiwa lokulathetha kona umuntu letilwane. uNkulunkulu waphasisa. Ngibani lo wathi lo ke weva ukuthi inkosi bayiphikisile lapha. Ithi sitawuphuma ngala bathi hayi wena waphakathi asiyike lapho. Akusiyimvama yambosi bazalwane. Kude ngesikhathi wena kuAdam sewuthe imfene yamacha uNkulunkulu wangaphikisi nemfene yangaphikisi kwabade nemhlangano wekukuphikisa. Why? Ngoba wakhiwe ngalokumangalisako. Wakhiwe ngalokumangalisako. No wonder lo mubi ahlasela. Ngibani wake weva netingulube letangena amadimoni ngileta lestatiko kuphela. Washo umntolo uthi mawungayidla ingulube uyatibambelela.
etangenwa ngamadimoni katse tafa. Wena solo ingulube inemadimoni. Well, uma ungayithandi that's fine, but ungasho ukuthi inemadimoni. Ungasho ukuthi inemadimoni. So umuntu uthola tintfo, wetha tintfo, akaphikiswa, nemfene ayizange yabamba umhlangano yawo protesta ukuthi unemanga. Why? Unelive lekugcina umuntu, authority. Sitawubona ke ukuthi ngula khona leso siphithiphithi sesitha siqhamuka khona la kumele sithole sisekelo salokukholelwa kwethu. Wathi ukuthi ubuya kuphi, yini sitha sikuhlasele kangaka. Mawuphethe isikotela seFanta ku fantastic angithi. Inyosi iyakuphekeletela. Hayi ngoba ifuna wena, ifuna sikotela lo siphethe. Nayo ifuna kube fantastic kuyo. Waphike kushale inyosi nitawucabana mbamba. Uze ubone lokuthi wo ayifuni wena, ifuna lokuphethe. Sitha siyathi ukuthi le nsinziso loyiphethe inkulu kakhulu. Sifuna kukonisa kunayinto loyiphethe. Bekumcoka ukuthi uyatisise lento loyiphethe kuthi lento sitha saze sangidingela kangaka kani ngiphetheni la. uNkulunkulu akabusise liqiniso lelivi lakhe libe sisekelo sekuphila kwenu. uNkulunkulu anibusise nisazindla nilifuna lelidwala lekumele nakhele kulo. Kuze kuthi ngesikhathi sekunyakatiswa onganyakatiswa. Amen. Praise God.